umwe mu bagabo bafite Ballon d'Or 5, umwe mu bagabo bafite ibikombe byinshi mu Burayi, umwe mu bagabo batwaye ibikombe bitandukanye, umwe mu bagabo bavuga ari kijyana mu mupira w'amaguru, umwe mu bagabo bafashe Saudi Arabia Pro bayihindurira urwego bayishyira ku rundi rwego, umwe mu bagabo bagiye mu makipe yo mu Barabu, inkuru zihindukira, amakamera spotlight zose ziramanuka zijya mu Barabu, umwe mu bagabo bafanwa n'abatagira ingano, umwe mu bagabo bafite platform ze ziremereye zinakurikiranwa, YouTube, Instagram, TikTok, imbuga nyinshi cyane zimuhemba, umwe mu bagabo utarigeze ubura ikintu kidasanzwe mu mupira w'amaguru, ariko umwe mu bagabo nanone ugifite ibyifuzo, harimo igikombe cy'isi, harimo gukinana n'umwana we, harimo no kuza ibitego 1000. Uyu yari amaze iminsi yafashe umwanzuro ukomeye ukarishye ku ruhande rwa shampiyona Saudi Arabia Pro, ku ruhande rwa ubuyobozi bwa Al Nassr, ndetse no ku ruhande rwe bwite. Umwanzuro ukakaye ujyanye nuko ntiyigeze yishimira ibyo PIF ni abashinzwe guhereza cyangwa gufasha kugura, kugurisha ndetse no kwinjiza abakinnyi muri shampiyona Saudi Arabia Pro, ndetse no muri aya makipe anakomeye muri shampiyona y'Abarabu. Uyu mugabo kugeza kuri izi saha hari amaze iminsi ari kuvuga inkuru yuko yanze gukina ari muzima, yanze gukorana imyitozo n'abandi, yagiye kuganira n'ubuyobozi bwa Saudi Arabia Pro ndetse na Al Nassr. Ikindi yari muzima, nta kibazo cy'uburwayi, ahubwo ikibazo yari afite gitandukanye n'ibyo, ni ikibazo cyo kutumva kimwe n'ibyo ubuyobozi bw'iriya shampiyona ndetse na Al Nassr bwarimo ubukora, byatumye asiba umukino wa El Riyad hariya muri Saudi Arabia Pro. Uyu mugabo rero niki kibaye gishyashya, ndagusaba ko tubana muri kino kiganiro kirambuye, ariko uraza no kumbwira ese wemeranyije n'uyu mwanzuro Cristiano Ronaldo amaze iminsi yarafashe. Turibuze kuza kugenda tubiganiraho, ariko unanyandikiraho muri comment. Ndagusaba niba ari bwa mbere unyarukiye kuri DACCO SPORT SHOW, kora subscribe, kora share, ikindi ugume in touch kugira ngo tujye dukomeza tubane umunsi ku munsi. Reka tujyane kuri iki kiganiro gikomeye cyane. Cristiano Ronaldo Mr. Su, Ballon d'Or 5, ibitego 961, ni umwataka ukomeye, ni umwe mu bakinnyi mu mupira w'amaguru batazibagirana. Abenshi bavuga ko iyo havuyeho Lionel Messi ari ukurikira, ariko harimo n'abandi bavuga ngo nta nubwo ari we noneho ubanza kuvaho, ati twebwe tubona ahubwo ari nawe wa mbere, Lionel Messi akaba ari ukurikiraho, kubera ko ngo ni imashini y'ibitego. Ariko siko njye mbyemera, abibona gutyo babirengagiza ko ari akagabo kagufiya akadasanzwe, yaba ku mupira ni akabora, yaba mu gutsinda ni akagol machine, yaba mu gutanga assist karabikora, n'ibindi byinshi bitandukanye mu Ballon d'Or n'ibikombe by'isi n'ibindi bitandukanye. Kugeza kuri izi saha niwe mukinnyi Imana yahaye impano idasanzwe muri uyu mupira w'amaguru, kugira ngo uzamwigezeho biragoranye. Gusa Cristiano Ronaldo nawe kubera ko ni umurwanyi, arahangana, nawe yaragerageje mpaka amugenda ku mugongo, ku buryo isi izagenda ivuga ngo Messi i Cristiano ni debut azigera ishira, nubwo abigize nkana banze kwemera, ariko n'ubundi urebye neza ubona ko bagacishijeho, baduhaye igihe kinini. Uyu mugabo rero Cristiano Ronaldo muri Saudi Arabia Pro yari yamaze gufata umwanzuro wo kudakina kubera imyanzuro mibi iri gufatwa niyo bita PIF, Public Investment Fund. Ni abashinzwe gutera inkunga ari amakipe anakomeye muri Saudi Arabia Pro, kubagurira abakinnyi, kugurisha, kureba uko biri kugenda nyine mu bijyanye n'abinjira n'abasohoka mu bakinnyi muri iyo ligue, ndetse no gukomeza amakipe no kubaka competition muri iriya shampiyona. Ariko bakavuga ko na Cristiano Ronaldo aho bigeze noneho muri Saudi Arabia Pro ngo avuga ari kijyana. Ni ibintu byasabye imbaraga zitangaje, kubera ko bimaze iminsi igera kuri 3 n'imisago barimo baganira Cristiano Ronaldo, ubuyobozi bwa Al Nassr, ubuyobozi bw'iriya ligue, baganira hasi hejuru, ku buryo byahise naho ngo abinyamakuru bimwe bikajya bivuga ati Cristiano Ronaldo yatangiye gutekereza ko nta n'igihindutse, nta n'impamvu, adafite n'ubwoba bwo kuba yava muri shampiyona y'Abarabu n'amasezerano atanarangiye akajya ahandi. Ariko mu mafoto atunguranye Fabrizio Romano amaze kudutangariza ko
Cristiano Ronaldo Mr. Su yamaze kugaruka mu myitozo ikipe ya Al Nassr arimo arakora imyitozo n'abandi. Bivuga ko mu mukino ukurikiraho ejo bundi mu iyo ligue azaba yagarutse ngo intego ni yayindi, ni ugukomeza gutsinda no gutwarana ibikombe na Al Nassr. Ariko ibyavuye mu biganiro bavuganye na buriya buyobozi bwa bw'iriya ligue n'ubuyobozi bwa Al Nassr nanone ndetse n'abayobozi muri rusange b'iya shampiyona bishobora kuba ari ibintu bikomeye cyane, kubera ko Cristiano Ronaldo mu kamwenyu mu gusa neza mu maso yagarutse ubona ko amwenyura asa neza. Ni nyuma y'uko ibi ngibi byari byabaye ko Karim Benzema yari yamaze gusinyira ikipe ya El Hilal avuye muri El Etihad. Nabonye n'abafana b'ikipe ya El Etihad batishimye cyane, bamwe na bamwe batangiye no gutwika amajezi ya Karim Benzema. Uyu mukinnyi wari wasinyiye ikipe ya El Hilal kugeza mu 2027 muri sama yaho itariki 30 muri June. Cristiano Ronaldo rero iki cyemezo ni cyamushimishije, avuga ko ikipe ya Al Nassr batayifasha kwiyubaka ngo noneho ihangane, dore ko ngo babafasha ngo amakipe amwe namwe urugero yatanga niza El Hilal n'izindi zigiye zitandukanye, bigatuma competition isa nkaho itagaragara cyane hariya muri Saudi Arabia Pro. Cristiano Ronaldo rero wafashe umwanzuro ukakaye cyane, yaje kuba agaruka mu myitozo ya Al Nassr, agaruka agaragara mu mafoto meza cyane ari gukora imyitozo n'abandi bakinnyi muri rusange. Abantu rero mufana Cristiano Ronaldo, abakurikirana Cristiano Ronaldo muri rusange, abakunzi be, abantu bakunda celebration ze, abantu bifuza ko nawe batangiye kwibaza ko agiye kurivinga iriya shampiyona akajya mu zindi kipe wenda situzi zari zo yari kujyamo, bakaba bari kwibaza ko ese ko yarabura ibitego 39 azabyuzuza ryayi, azabyuzuriza hehe. Uyu nguyu hari ibinyamakuru bimwe na bimwe byagiye bitangaza ko namara no kuza ibitego igihumbi ashobora kuzahita stopinga, nubwo yavuze ko we ibyo intego ze eshatu asigaje ari ugutwara igikombe cy'isi, gutsinda ibitego 1000 muri kariyeri ye, ndetse no gukinana n'umwana we mu mupira w'amaguru. Uyu nguyu bavugaga ko namara kuzuza ibyo bitego 1000 ashobora kuzahita ahagarika umupira w'amaguru mu rwego rw'uri professionnel. Yamaze kugaruka mu kibuga, yamaze kuba yongera kuba agaruka muri shampiyona y'Abarabu. Ubu ngubu ari tayari gukora akazi neza cyane, ameze neza abyatari. Iyo ni inkuru ya Cristiano Ronaldo wagarutse mu kibuga. Ariko reka dusoze nsoreza kuri Ngolo Kante wari wamaze iminsi yanze gukorana imyitozo na El Etihad. Ubu ngubu Fenerbahce arimo imushaka, urabizi ko Ubufaransa bwari bwamusabye ko yashaka ikipe yo ku mugabane w'Uburayi muri aya mashampiyona yo mu Burayi akajya gukora cyane kugira ngo mu gikombe cy'isi azabashe guhamagarwa ari ku rwego rwiza. Yaje rero kubajya muri Fenerbahce aho yasinye kugeza mu 2028. Ikindi Al Nassr nawe yayisava muri Fenerbahce ahita yigeza muri El Etihad, uyu mwataka w'umunyamaroke. Ubu kugeza kuri saha rero, nyuma y'uko FIFA yari yanze guprovinga kiriya cyemezo cyo guhinduranya amakipe kubera ko bari batinze gutanga amadokima, ubu rero byamaze kwemezwa ko Ngolo Kante muri Fenerbahce kugeza mu 2028, Al Nassr muri El Etihad kugeza nawe mu myaka iri imbere. Ubwo rero ayo ni amakuru nagira ngo uhereze agezweho kano kanya anaryoshye byatari. Icyo nakubwira rero, ndagusaba gusubscribinga niba ari bwo bwa mbere, nawe wasubscribinze ndagushimiye. Ikindi ndagusaba gusharinga kuva ku bantu 5 kuzamura, mu sharing cyane kigere kure. Ikindi nakubwira igitekerezo cyawe aho ngaho, ndetse unarakinga ikiganiro cyacu. Ikindi nkomeje gushimira ubufatanye ukomeze gutanga aha ngaha. Icyo nakubwira rero, ndagushimiye cyane, Imana ikomeze kurinda. Ciao, bye bye. Ndagira nkubwire ngo Amakuru ya Siporo yo nakagaruka ubutaha turaza kuganira ku ikipe ya The Blues Chelsea.